vun ngo le HRISEL engsar mai hi mitin mai du tu samania tuntu mai hianin side effect nei lowa natural taka vun enkawl dan tha kan soido ani kan ria tur masa chu chemical cosmetic engemaw hmanga vun kan han tingau thin hi chu vun chunga thil hnoi ve mai kan nia rei adei ngai lo baka side effect lo nei hlawkpui chuanin komkho hmai chiat na kha a thlen the ni chu wang chuanin tuntu mai hianin ei tur tha ei atanga makeup kan man dan tur thlangin kan soidona ngun takin longa thlodonia pakhatna chuanin ei tur tha HRISEL ei chungchang kan soidoni kan vun chu chung lam atanga ti HRISEL hi kan ti nge nge turania chimi tur chuanin ei tur tha le HRISEL tak kan ai ngaya vun en na tur le vun ta na HRISEL dai te heng te hi kan soi ngai lo chin che donia thei ai hianin nu nun te ser thlum balhla thei hai te kol theile kiwi kan ti te heng te the HRISEL ania tin thlai lama hianin carrots te thlai na helai chi chi sang sang kan mu kan ban phak maya ta me ma heng te hi an pai mo boka tin tomato kan ti te bell pepper kan ti te heng te hi vun ta na HRISEL te nei boka tin thero lama hianin khokher kan ti walnut te almond te heng te hian HRISEL mani khang kan sui tak te kha snack kan cha kang hianin han cha kila kan tan kan vun ta na HRISEL ni ti kan lo thredonia exercise lak kan vun rong alo dula alo chuai chan poimo tak mai pakat chu taksa hian free radical ain siam wangania exercise kan lak hianin oxygen thanem tak kan hibluta chuchunin free radicals in siam turkha alo dang theni tin exercise kan lak hian kan blood circulation le kan digestion te atan pui boka chu vun HRISEL nei nan apui mu em bok ani kan thlan alo chuak boka kan thlan alo chu hin kan vun kwa a bollo le oilom te aron chuak puya vun kwa ati HRISELa vun tan a HRISEL mani vitamin chitam tak omsinga vitamin C vitamin E le vitamin A te hi kan vun tan an poi mo big maya vitamin C hian in collagen asiam theya chu ultraviolet rays lakatanga kan vun min veng theyani a tin vitamin E le vitamin A te po hi antioxidant keng te anni a kan vun rong andula handanglam turkha min veng theibok ani food supplement la heng vitamin chithum kan sui omna te hi eitam thinela acha ani massage chin tur kan vun chu oil cream mangtein kan massage chin tur ani hei hianin kan vuna thisen in semdar apui thaya vun cell siam tha a tin chu kan vun HRISEL nan apoi mo ema regular taka kan ti phei chuanin hundinge mo chen nuwa kan vun atieng theibok ani tuin tam apoi mo khop mai taksa chunga hianin thil thalo tam tak toxins kan ti kha oma chung ho thua fai tur chuanin nitin tui glass so matanga glass som pani tal in thin turani kan vun hianin no nem le hnonga aom theinan hianin tui apoi mo ema tui in tlem chu an vun arawa adur thinani regular takin vun moisturizing lotion mangin kan ti hnong thin turani kan hmai beng le ngong vun te hi ultraviolet rays ni jung le kan vela boruak chelaka hianin unsensitive big maya heng area kan cell te hi anthima big thinani chuwang chunin cell thar alawin semna turte tin cell thi low in pai chona turte khanin moisturizing lotion hmanga kan vun kan ti hnon thin apoi mo takzetani sunscreen man apoi mo bok ponisa kan chwa don chonin sunscreen man hi timak boni nipuye ni mo khasika ni mo
nia sato shim shimi chuanin kan hmai kan soitawng khana sensitive em ani ni zung la ultraviolet rays A le ultraviolet rays B UVA and UVB antia hemi laka tang hianin sunscreen hianin kan vun min veng the ni Mezial suk lo apoi mo khop mai vun nung sar mai nei kan du hi chuanin Mezial hi sutup lewela afu ber mai rui hlo kan ti sang vai hlo product sang te zu te hi kan vun ti chuaya kan vun ti chuar ma the an ni ti kan hriat apoi mo bok ani Vun Cell thi 105 hei hi subtrungin exfoliation ti ania kan Vun Cell thi to hi kan pe chua ve vat angai thina exfoliation ti tur hianin kan vun mil tur exfoliator kan thlana ya arngeng nei tam tak thin mi kan ni chunin mild exfoliant kan thlana ya ani lo chunin ngong thalo takka anei the ni kartin voin hi tal exfoliation hi ti thin kan tum tur ania kan ti zoa hian toner kanin chulanga moisturizing lotion kan hmangle bokanga tin Vun Cell thi hi kan then file chunin kan vun kwa alo hnawnpui ve a chu vun ta na HRISEL lo ani tin exfoliation hianin blood circulation a pui the bokka vun na tieng suk theya atine ma atima ma chunin min tilang iang the bok ani kan vun ti fai thin turani mumalle regular taka mai vun ti fai hi apoi mo maya sabon pa ngai in buana kan man thin hi mang top lawin kan vun type kan thachianga chumita ta thatur face wash kan mang bokanga chu ahim le zodo ani sabon pa ngai hianin chemical sodium carbonate anti te hetel thina chu kan vun ti ro ma thin te ania man lo sham turani chemicals lampang man lo sham tum athakop mai vunal hi kan du maya ma se film khur taka chet kan lak angai vea kan cosmetic man tur hi kan tlan film khur poi mo ani sunscreen te lotion te skincare product sang kan lai don hianin enge achunga a ingredients enila natural oils te olive oil te eucalyptus oil te tea tree oils tiang chi omna hi oma heng hi kan vun tan ahim tha amro chu chemical hei sulphates kan ti te parabens ti angchi a inziana mi chonin han nual suat thei shamila kan him deuhle kang ti hakan an seidua tin cosmetic product expert to man thei boka expert nge expert lo ti hi damdoi kan leya kan check angchi hianin check venge nge ngai ni makeup ti file lawa muthi apoi thei boka ti file lawa kan mu ni hi chunin kan hmai vun kwa kha alo hno vea chunin arngeng semin hmai kha ati chithei le ni tin kan vun rong ati dul thei boka ti kan vun rong ti kha ti nung lo theya chuang chunin heng rose water demo alcohol free remover antia alcohol telona remover te man sham kan tumbok donia mutam hapoi mo ve khop mai kan muthilai hi engwanga poi mo me kan ti chunin kan taksa a sel chiate kan vuna sel chiate anin siam thatna le sel thar alo in siam na hun ani wangin mutam apoi mo a darkaria tal nikata mut tumturani atobera chunin sikle sa zira kan skin care thlak hi apoi mo ve memboka nipui lai te fur lai te classic lai te kan hmai kan enkawl dan hi kan thlak apoi mo ani nipui lai chunin oil control thei face pack le face wash te kan man apoi mo tin light toner kan man apoi mo boka furlai hianin antibacterial le deep cleansing face wash te man tum shamila tin classic lai hianin kan vun alo rodu awangin moisturizing lotion te moisturizing skincare te deep toners te man hi afin thlak bok ani
chuan he channel hi lo subscribe velangin kan vun moina turte kan taksa moina turte beauty tips sang te ronda tumzelania video tharte hello don zung zung then turin lo subscribe vengela kan han ngen che ani e